planine tamo, vidiš, ne? Šta još vidiš? A? Eno ga štikovo tamo gore, vidiš? Ispod ove planine. Uzvajaju. Ona je prigušila. Mene je Bože. Evo, obruko smo. Ali drži mi se dobro, Evo, obruko smo. Ne dajte mu. Idemo dole da vidimo. Ovdje dođe gore. Sami. Stara. Pa ja sam. Sve nekako ovako, pa Dobar večer. Kako ste? Dobar večer. Kako si? Dobar, jesi? Ja čuo, kaže, nije dobro, ti znači još uvijek mnogo. Pa bilo ti je dolazla mate, snajka. A čuo sam ja već sve. Snajke dvi dolazi. Ove. Mate treća. I to je, dolazi i kum, i ti dolazi. A ja sam bio ono... Čudi se Murat kažu pita on je napisao Kome je li ziv? ali dva puta dolazio kroz 3 dana. Pa nemoj to utati jedan se bude. Kaže to ovo poda se, na, kako to. Gdje ti podaš? U krvi. Znači, čujem sad baš reče Smilja. Da. Kaže, oni se čudili da je rekli da je gotovo. No možemo. Ali vidiš, Pripremili mi nama i druge dreve. ja kaže, traži novu odjeću, sve, tako, kako. Kad smo ga pitali kao dijeta, kad se pitao nije mogao svoje ruku. A šta već, Kad je počeo da... Veliku naladu imao. Sad da kaže ima napad. Zbog nalade operacije. Napad žući. I još jedna šta ima napad žući. Onda i opet kaže, Šta je on rekao, bez operacije ništa? kaže stari čovjek i opet kod nabilite. Neće sjeti, kaže u nas. On ne bi ni Jokijević. Duboka Ne nalada. može, znači, Ja neću ići u Teško je to izdržati. Došao sam da umrem, ako umre dobro umro i ja ću. To je 99% slučajnost. Čekaj, ti sad najstariji u štiku? Ili ovaj moj tetak? Ko je stariji, ti ili mu? Tetak tvoj. On stariji, jel? Koliko? 3 godine. 3 godine on stariji. Ona je bio sa mnom onaj pop, kako li smo mu govorili. Vrledna. Ona je bio sa mnom. A da on je njegov On brat. stari od njega 3 godine, onda je tako jedna. Pa šta mu jedi? Ima 10 godina. Dobro, on ima 10 godina, nije tu. O, zdravo. O, zdravo vas, kako si? A ti? Živodević, kako je zvala? Ajde, sjedi. Radiš, gdje si na bolovanju? Na bolovanju. I opet? Ja, koji ti državu? Ajde, vas, sad stvarno predsjedno. Koja država nego mi svi? Ti ko vas uražiju, pa ne mi tako. Kako još tako? Oj, kako mačaj. Dobro je, kuma, dobro. Pozdravljam si. Da, zdravo i onda. Pozdravljam. Sjedno daš. Kako diš?
Dobro, onako, isto pozdravljate i on isto Da pitao. si vozio, ali ipak njemu. Da ga nije dobro, da Ivan je bilo ovako. A šta je velika kiša? Šta ti radi nu. Kako radi? Slikate. On radi svoj posao. Ali oni tamo ča. Da, svijako ne zna ništa. Ja stari od njega 2 godine. On živi, on 8. godišta, ja 6. 1898. 8. je. 1898. A ti si 1896. 196. Ima 90, koliko mora da biti 90, ravnije, sad je po novoj godini. Da, tako. 90 godina imao, više sam bio u zlu nego u dobru. Evo ovo dobro imamo kad je ova vlast nastala. A ono sam sve na patnju živio, sve na patnju, na golotinju, na poslotinju, na sve. Nisam se obuo bio, nisam se obuko bio, jednu košulju imao, uveče operi, moraju ugrijati na vatru ulica i opet treba obući. A danas ima 15 košulja. I onda kako se bolje ne živi. Ja znam da su velike skupoće, ali opet ima se. Napako, sve bilo. Ništa nije valjalo. Ništa. Niće bivalo što, niće rađalo što. Ništa. Bio rat, bio pomoć, bilo svaki vrag bio. A ranije nije bilo, nije se imao ni kreveta. Nije se imalo ništa, ma naložena se s kuće vatru i onda oko vatre leži. A danas ima svak svoj krevet, svak svoje haljine, svak svoje sve. Danas je drugčiji život. I ovako se mora živjeti u ovoj državi. Ali ranije se nije moglo živjeti. Ranije je bilo da stare Jugoslavije bilo na vraga velikoga. Potreba bilo, glad bilo. Da stare Austrije ništa, niti je bilo škole, niti je bilo ništa po selu, a danas imaju škole, svađe po selu. I danas narod bolje živi, negdje živio ikada. Evo da, ko se u ovoj državi rodio, onaj se i odgojio ko se u ovoj državi rodio. Ako ranije bio, nije se mogao ni odgojiti, ni ranci, ni ništa nije bilo. Vidjeti mene ovako, kad si došao iz rata, onda si ti našao kod kuće mate i brata i sestra, tako? Ja, jesam, ali šta vrijedi što sam našao? Mate je našao staru, bolesnu, 5 djece s njome bilo, niti što radila, niti orala, niti ništa, a ka potreba i glad. Djeca se udavali za stare Jugoslavije. Tako se ja isto ženio za stare Jugoslavije. A dok li te mate živjela, kad je umrla ona koje godine? Ona 31. godine. I koliko je imala godina kad je umrla? Ne znam, 60 godina, 70, Kako njoj je bilo ime, ja nema što ne... Stana, jel? Stana. A ocu tvom Ilija bio, tako? A ocu Ilija, Kako se njegov otac zvao? Tome, a baba tvoja? Ja, baba Svita. A čača umro 17. godine. Kad si ti bio u ratu? Kad sam bio u ratu i od potrebe umro. Od gladi umro, nije on sam. Onda ko zna koliko je umrlo od gladi. Da bio pomor veliki. I pomor je opet bio. Pa 9 nosila, jedno dobro bi. Iskuće koliko se opusti, najviše čovjek i žena umre. Jer opustilo s kuće onda bilo. Da. Koliko ti bilo godina kad se ženiš? 34 godine. A imao sam nešto zemlje i opet jedan rodijak otišao čaj i ostavio kod mene, radio i to njegove. Ko je to, Lazar? Lazar. Znači oni su prije rata otišli? Zašto? Kada radio njegove, tako nešto sam imao, tako nešto bili, bolje nam bilo. A prvo, nije valjda ništa. Ništa nije valjda. Mi nejaci bili, čača umro, onda, šta? Ja sam vrlo se uzruga. 32. godine. A jesi bio tada poljar ili poslije rata? Bio sam i onda poljar isto. Isto, no? 32. godine.
Jesi ti dobio zato što si bio poljar, dobio nešto? A ja sam dobio u svakoj kuće po varća, po 2 žita, tako je u žitu primali. Ja još jedan drug sa mnom bio i tako smo primali. I onda nešto malo tamo, malo ovo i tako sam mogu odvojiti žeći. Tu materno, nije moju. Onda tako sam povdao na sestre. I tako brat malo sam odgojio i pošao po svijetu. I onda se ti oženio? A kad se dit Nikola ženio? Ne znam koji je nakon tamo sam. Ono se navršio rat. Znači, poslije rata? Poslije rata. Poslije rata. Jel se i u Kozjaku tada stalo, jeste? A onda se stalo u Kozjaku, stavljali ona u Kozjaku. Kamilica, stavljali u Tatati. Bilo je onda Sava, Tetka ti. Stali u Kozjaku. A danas kad ne stoji nikod, porušilo se sve. Sve uglomili. Je rađalo tad, bilo trave, bilo? A bilo trave, bilo gore dok se radilo u Kozjaku, bilo i žita. Bilo trave, bilo kupira, bilo kupca, to je rađalo gore, kao na planini. A danas niko radi, ništa ima, ništa apsolutno, kao da i nije nikada mu bilo. Njet moramo otići, njet odlazimo i ništa. Drugi se služe, drugi te. Ja i Bog. Evo, ovo je moja baba Boja, ali nije Boja nego Sava. Tebi pravo ime Sava, jel? A zašto zovu Boja tako Sava? Ružno im bilo, mislile se Sava, pa tako. Pozvali Boja. Kad se ti rodila, baba? Kad sam se rodila? Ej, koje godine? Koje godine, 10. Kako bilo ime tvom ocu i materi? Ocu bilo ime Milja, Miloš, a majke bilo Stana. Pa jesi imala koliko braća i sestara? Brate je možda 3 sestre, jedna umrla Maća, a 2 se udala. A brata sam imala... Malo jače ti govori, slabo se čuje. A brata sam imala 2, jedan bio 9 godina živio i umro. I onda ostale mi same ženske jadne. I onda kasnije, kad se meni navršilo 20 godina, onda mi se brat rodio ovaj. Da. A kad si te udal? Koje godine? A ja sam se, ne znam ti reći, to ti zna. Kad se ženio koje godine? 32. Velika zima. Snijeg bilo do koljena. Bilo 21 godinu sam imala kad sam rodila. A kad sam njega imala, onda sam imala 24 godina. I kako ti je bilo kad si došla u Štikovo? Poznato bilo Štikovo od ranije? Ništa nije mi poznato ovdje. Da u Burić je poznato, znala. Da u Vujović je znala. A kako ovdje Sve nisi? vidjelo gore. A ovdje ne znam nikoga. Znala sam babu Mariju, to mi je kao bila gore poznata. Zato što ona ste živjela u Kozjaku, ja? Živo u Kozjaku, nije ovdje bilo. A kako u ratu bilo? Gadno, sigurno. Evo, rat mjeseca. Rat onda i kočiće i u svijetu. Kad je rat. Mnogo gori bio neko prvi, jel? Gori ovo je bio. Onda u prvom očerati, samo očerati onoga ko za vojsku bio i očera ga na front tamo. I oko očera kako živinče i opet se tako mogu pasati. Ali sad je ubijalo i u kući i na dvoru i svađa kao rat. 5 banda bilo. Ne znaš od koje će se sakriti, ne znaš na koju ćeš udariti. I koliko je propalo, jer u svojoj kući. Uveče leže na krevet, obnoć ga očera, biše pirni, ni se znaš, sad od njega ni kutje, očišlo nije ubilo. A tako je bilo. Ne, Ustaše i četnici, to su najgore, a bilo vada. Partizani opet, oni su bolje bili. A partizani su bolje bili, ne su mi tako ubijali. Jer partizani su bili drugčiji. Ako mu daš to nalijepo, daš, ako neružno ti ne traži. A moralo se dati. Vojska bila pred državlja. A koji je pametan bio čovjek, svaki, on je mogao znati odmah da će dobiti on.
Zato što su bile iz druge države, zato. Koliko Engleska bacala i robe, i davala, i to u partizanima. A četnike nije pomagao nikako. Pa što odnesu Crnaci i večeraju, tako Ustaše, tako. Partizani nisu nikom. Mada ko nije bio za nju, ako bi nije bio za nju, ono je i treba da očera. Kako ste tad bilo za ranu snalaziti? Bio tata mali, tetka mala bila. Onda je bilo u Bosnu, Bosna rodila bolje, a partizani bili u Bosni. I onda ne više, a soli nijesu imali, kod nas bilo soli dosta, i onda oni gore sol i smijeni za žito, smijeni za tako što bilo, za kumpire, za žito, samo za rana kakva. I onda tako se mještano. A odakle vam je so s mora dolaze, a? Da. So odakle bilo ovdje iz Morska, jel? Ma nije brać. To je, a nije nam dolazilo. Pa uvijek švercari kupu, švercari, onda mi kupuju švercari. Pa nosu u Bosnu. I onda promijeniš kilo za kilo i tako nekako se moglo. Samo kome je imao ko, kome nije imao ko, taj je počeo čak krepo, o gladi. Znate kako bilo kad se rat završio, isto bilo nemaštine? Pa dobro bilo kad se uredilo sve, uredio se narod, uredilo se sve, onda svak miro, u ovoj državi što došlo, svak zadovoljan. Ali otišli se, djeca nisu više bila s tobom otišati, sin ti otišao, tata je otišao u Sučin, tetka je otišao u Stanešić i ostali sami. Kad je ova država došla, onda već djeca pristigla i otišla u Kosovo i onda odu neko u Beograd, neko ode u Srem, u Sučin, neko tamo, nekamo i tako. I opet, sad ja i stara baba ostali. I onda teško jeli nam je, ali šta moramo i opet. Neki do djeca za svojim krugom i neka se oni bar ostanu živi i neka oni imaju, ako mi nismo imali, neka oni imaju. Ja nema ništa, zato što ne moram ja čuvati. Ne moramo čuvati više, a imali smo krave, imali smo vole, imali smo konje, imali smo ovce, a danas nemam ništa, ma jednu kravu i magare. Zato što mi ne moramo čuvati, ne moramo ni ovo. Kada se tata rodio... I 4. 5. Te 3. godine, 3 godine sam bilo pred njega, teta. 35. I onda se rodio i ono ja čuvaje nosaj ga ukozjak, iskozjaka, zatim blago majde. Bijada smo tako gledno blago, zapad smo bilo 40 ovce. Duša moja, imali smo 3 krave, imali smo vodle, imali smo kašnje, opet imali smo 2 vola, 2 krave, ti ne pamtiš to. Kad je ono bio, znaš da smo imali ono velikoga vola i onoga manjoga zepa. To smo... Znam. 2 krave. Onda krave prodada smo, tamo tata radio kuću. A uzeli smo kozicu, onda smo imali koza. Nema, djeca mi kaže, neće da mi se brezorenike, ja ću kupiti kozu, doćera kozu. Davala je više nego ikako naša krava. Popuno jednu šerpu. I onda, tako sam imala svoje djece, mlijeko. On, hvala Bogu, to napravio tamo kuće. Otišao uplodno, doćerao 5 ornova. Prodao odmah Filipa i oko u Vrlici. I doćerao i to i od njega kući sve treba. I duša mila moja, koliko smo mogli, koliko smo sve pomogli. Samo nam je vaje krivo i bit će nam za ono bašću što nismo kupili. To dokupio. I znači momi da kažemo da krsti Branka, jel? Da ga krsti, jer to je bilo vavijek, ne daj Bože slučaja, da umre nekršteno, ne kopa se ni u šamatorije, nije se kopalo. Pa kopaj ga vani. Ja sam čutio, moje ovo godina, jedan put sam samo čuo. Plače djeta, blizu šamatorija. Nisu začudio se, lijepo se ja uplašio bio.
ali bilo, mora biti ponoć, kad sam naišao tuda, ja. I ono plače. I onda ja tako razgovarao s ovim starijem, svojim, kada je to dijete nekršteno plače. Kaže, kune oca ima i koji ga nisu krstili. Da kune oca imaju. I žena ili ti nevjenčata. Kaže, i opet ne valja ni ona nevjenčata, ako nevjenčata. Kaže, i pravu sam imala i nju ne ukopati kad umre u inaku šamotan. Jeli? Taki je bio stari zakon. Sad ne znam ja li bolji bio, ali je gori bio nego uvijek. A sad ima i toliko neće da krste djeteta. A čemu je stvar u tome? Nako kako stariji tvoj radio, nako treba raditi da i mlađe radi. Pa bilo bolje, bilo gore. A nije gore. Kako se sada sa zdravljem? Nije dobro zdravlje. Zdravlje ošlo ča. Staro se tute i godine. A više puta me gura i želdac, više puta ili guši me. I onda i opet ubio sam se ulakat, pao. I boli me to, jako me boli. A šta li moram? Moram da trpim, jel? Jer dalje da izlaze nema i dolazi doktor tuta i opet dava mi lijekove i opet slabo mi pomažu. Ja sa sikinom, mislim, kako ja idem preko zida tamo slopar. Ja gledam da će na vrh glave, kad iziđe, gledam da će me turiti. Ne mre. Nemam više onih živaca koje se imaju, ne moć koja se imaju. Pa ne vjerujem, sinko, da otrpi. Ne mre se kupiti nama sve. Skupo je to. Kako ti sad možeš sa rukama, nogama? Nikako, ne, nije bolje, na vajeg nije to bolje. I ruke utrnu, noga ova cijepala nizanje žiga, popušti, nekad pušti, nekad žiga, tako. Ali sreće moje nema više onoga kriposti, onoga giba ja nema. Više kad sam imala. Nije moguće da se mora imati. Godine su, 75 godina. Mora biti da je završilo 5, kad nam u 6 ušlo. 75. Jel se sećaš kad si bila devojka pa kad si išla kod kad su momci dolazili na prelot, to više nema? Kako ne, nema sad, ne. Odmah moći ukovati, može li postaviti? Pa to danas nema, nego danas i ona kaže, da sam, kaže, 25 u poterama. Vidiš ti, i neće da se žene ni da... Nema, kaže. Devojke vi Pa kažete. ja sam o 16 udala. Pa uplašila se da se neš udati. Jeste vidiš? U Italiji me rani. Bio sam na talijanskoj fronti. I onda, kad sam ranjen bio, dotjera me u Trst. U Trstu 6 dana bio tuta, dok se iskupio transport, onda dotjera u Beč. Onda u Beču i opet bio 9 mjeseci. Kad je pala Austrija stara, onda ajte kud ko zna. Onda smo išli kući, tako, jer došli kući. Onda i opet pomor zavladao neki španjolska bolest. Pomorla je sutra, ko zna koliko. I onda tako. Da ti rečem ono što mi vali u radio, da mi donoseš ja će platiti. Ja kažem, babi tvojoj, ili hoćeš ti da se slikaš slađe. Ja i ti ili trebalo da se sakrijem. Ko ono u njih radi? Radi Jure.
Jure, njođe i oni kola. Mane! Mane! Zovi ti koliko? Donesem ono! Donjeće. Dones mi to! Nekoga donjeće. Evo vidiš kako su. A gore svaki dan moći. Svaki dan gore, ne bolji. Što god denije, to gore. Obladalo leto, obladalo zima, obladalo niko što se kaže ne ložište vatre, niko ništa. Nisam ni češljalo, dobro što drugo. Mane! Ajde, Evo vam sreće kad nije. Kad nađe odnesa se ne pite. Mici. Jo, je sreću moja. Žali voli, a neće sobe jedi. neće ni nešto suvo. Aj. Me neće ni nešto suvo, joj daš to, pa neće. Ma da li sve moje zaravrenike i pure neće? Eto vi, cijelo je još od nje. Od tvoja je opet nekako drugčija i bolja, vidiš. Ima droba, pa naša ni droba, ni ništa. Ova je žali. Došla moja Milca neki da nam moja Mila razbudi. Moja Mila Miljica. Ona se šalila s njima. Da. Kako si ti, moraš li? Ne moram. Hvala Bogu. Je spavala? Kako je spavala noće? Jesi mogla spavati? Ja sam ja noće nešto zaspao bio. Što vičeš Tita, neće ono čuti u onome. Pa ne. Hoće, znači ste li onome? Znači oni Jesi kaše onda mogla ljupe. spavati? Nisi. Moraš nešto pojesti. Nešto pojedem od slova. Ti rano ilešeš? Možeš ti kokoš zatvoriš? Ja, eto vidim. Idem reći. A ja gledam što kasnije da ležem. Jer je duga noć, pa ne možeš otrpiti. Kad mene vidi koga će reći, ovo se nije iščešla nikad. Neka govori. Veliko vidiš. Baš te briga. Smeta ti to. Da ti smeta tako bolest. Pa dođe u stvarno sa škvadar, gdje ovo malo ovako? Škvadar vodi ga. Škvadar. A donjeće ti ga. Ajde, Pa preporučujem. di rak gospodi. Kupsa nam uzeti. Mici. Drniš? Kaže, baje da rekao da će sutra doćerat neki kupsodgo. A tko? Cijene će mi to baje. Ne, neće baje u Drnišu, valjda. U Drnišu, kaže. Kada nema sada. U Drnišu da nema sada da ti sutra doćerat jedan. U Drnišu. Da usrijedu biti. Da. Pa ne treba nam jedna večetina. Pa ne, onda će doćerat i meni. Dobro. Ne bronija. Jedna večetina kupce je zbog. Na 20 kila već tipet više mi ne treba. Dakle, tako i mi. Do 30 najčak. A da. Najčak do 30 kila, ja više ne budu. Više nam ne. Je teško se nešto razgali. Da ostane ovako sad. Ali opet ne valja mraz jutros. Nešto kumpijera dođe pod krevetom pa će mi smrznuti. Pa ne moramo i kutu koji više krevet. Ne, neće i opet toplije u tvojoj kući biti. U mene pogode odavna vrata i mora smrznuti. Vidiš i da sam ja i baba najštetniji. Jeste. Kad ti nas tako slikaš. Dobro. Tamo naša mora pojesti oko kukuruza. Ko da donosi? Nosi djava, evo nisam. Nikakva. Ni moja nikako. Nikakva. Nikako sad prate ne nosi, nikako. Sad opet nema i prvo kandelora.
Manje ćemo mi naše nedjelju poraviti. Imamo ta dva pjevice, zahvati. Ja 3. Kakvu kokošurnu. A šta bi im džabe davala? Žaba čaj kako i kukuš. Ona na ovakome se ne mere opravljati, mada i obnoć davati. Sad je snimaš, jel tako? Evo se. Roki! Simu. Kaže, nemoj dok nam ti ja stavu, on, nešto. Ono ne voli čuti. A? Ne voli čutiti. Ne ide gledati, slikamo kako je sve radi. Ide. Ajde. No. Gotovo je to. Gori ga na drvo, nemoj da se drve, da na granič ne drve. Skoro se ovdje izgleda. Ajde. Gdje će ono sad je djavoru? Ajde nosi. Hoće. Još onaj, nije onaj. Bojo, ajde! Još nije treba.
Ima močka da se najede 2 glave. Učena i poješćena. Oteći mi još sam učena. Oteći je kokoš. Kokošom, mjerno. Kokoš je jedna. Je. Regulisana. Branko, kad ujutro na ovako, doćelo ja pari pozoru. Ovo, brate, mili je došao Tametina, došao tvoj Netija Sujić, on i sinu, Branko 2 vršaja na ovako tu te mi Branko imao je 4 vršaja šencija. A imao je Branko i 4 raže. Ali moj Branko to se, svaki dan Branko po 2 puta. I moj Branko radovao da te nedjelja, da ja tebi jednu stvar kažem, ovo lako raditi kad imaš kim. Moj Branko to na ovako konji, brate, mili, to ni Branko, to praće se to. Kaču, brate, i onda, jebem ti vraži u mate, onda, brate, mili, dođe ti moj zet, kazuje on, čuješ, veli meni, kaže, čio sam ti, ja sinoć kjere reći, da će ti ja moji parik na pomogaraš. Gdje je bio, Ljude? Gdje je bio? Čije? Išao po Lumberu, od tebi heti Lumberu. Zademo ona lazim. Nije dobro oprat ovaj. Koji? Tanki nema više ovo. Ko će ti ga oprati? Ali oprat je sve, ali samo ovo malo. Je li izvaći? Sve izraćeno, sve gotovo. Kod mlaka voda, da. Samo da usuti malo mlake i samo protrljeti. Ja ću nastaviti se. Ovo je glavno i sve gotovo. Kod njih da jedem, a to mrzi. Kod njih da jedem. Ajde ti sve dođe, pa nije se povrgati, dođe van, džigati. Kad on neće, daj ti maržu da povrga. Crtina ti ide džigati, sve. A gdje sam sve moje promota da Da, mi pa kao ide kod njih raditi, a kod sam to raditi i kod njih. Medete, kozi malo djetalne trebalo metiti. Dao se ja kozi. Evo da. Kozi jesam dao.
Osjetski. Hoće srce i šta ćeš mete? A? Pa nije meso s kasom, će poslije sad svoje kase. Sad svoje kase, pa ćemo mi poslije naš. Onda ćeš ovdje kar u najlon nešto. Daj njemu nešto, Marko, tako. Ajde Marko, jes nešto, kaži sad ću se Sad ću. Ajde. Hoćeš povrzati toga, će hoćeš jaja da razne što god ti hoćeš. Nešto moraš jest, ajde. Podne. Pitaj njega šta će ja idem tamo kad on idu. Da, idem ja čas. Pa moj sinko. Onda prete mogu s oba ići, nek jedu i oni ili. To je treba. Ha. Možeš ti, možeš. Rekao ti je ljekar da si mlad. Meni kaže doktor, kaže imaš čudo godina, ali kaže izgledaš mlad. Oj, jadan sam ja, ali ti meni ne gledaš u glavu, nego gledaš u noge. Ne gledaš u noge, nego u glavu. Ja vam gledate u nogu, on gleda u... Djed Marko, hoće. Ajde, Miću, ajde. I onda kako si Vasi radio? Deri Miću. Hoće li Vasa da... A, Vasa, pusti sam, drćemo ruke, Kaže, nemoj da ujede. Kaže, a ujede, uješće me. Od ti Boga, tebi njemu veli, gledaj veli Vasa kako ćeš raditi. Mane veli, gledaj sad stari. Ja, Mane, staroga je prošlo, gotovo je stari, nema više, ali samo veli trebaš ti raditi. Da. Trebaš ti gledati kako će ovaj. A ti si nišao i drog pan? Pa jesu, nastavit ću ja. Na donosu se namene rabove i ono, pa nema, šta on mene sad, šta on ono gleda? Nema se ti nikad. Voda, je li? Voda i nož. Ne pusti ti. Nanet Marko nož. Ne pusti. Ovo se ne radi. Ajde sad, zovimo šta znam. Ne, ti. Ne. Ti Mić, ajde. Ti. Ne znaš ko će pjevati? Ne mogu ja spjevati. Ajde, ti ili Ne mogu ja jedan, bolje vas dva. Ne, komu zove, onda ću ti. Ja veze tu. Ili ti zove, njih dva ne. Zovi, šta? Zavi vuče, zagrci govno. Ti ne moraš da ili. Samo moment, baš drugo. Samo lagano. Više drugi, samo nas tri.
Sad je opet Sad ja, Marko sjedi jedan, možda zapjevo jedno ovdje, ja i ti. Živjeli? Živjeli. Gotovo je Nikola. Gotovo ne smiješ više. A da. Kako ti pravo govoriš, je dobro kako oni pjevaju? Jel dobro? Dobro, brate, nema pjevaju. Ja mislim, Branko, da ovo je... Ja se ne bi isto pokorio nijedni. Odavno nisu ovdje pjevali. Ne bi se jedni Buricima pokorio. Muška pjesma, muška. Nije ona, dođi dragi, dođi ovo. Nikola, tvoj stari jednoga tamo miješan. Eno man, stari, već stopio man. A vidio se ja šta mu radi. Zove me, vidio ovaj porno.
Ajde. A brate, rekao si vidjeti, hvala da on ne zna, kako da nije kod, ja dam miran i meni. Još možeš mi za vodanje ne smijete, kako vidiš? Ovo je nas rođaka. Ovo je naš kameni križ. Taj mali? Ovo je mali. Sutra je čete pokojni mati. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Ti jesi Bog, sam duši rad Tvoju, pokoj, linije i prisne odvijesti vjekovami. Jedina čista i neporočna Djevo, Boga besene nošmeni spacija duša mi. Pomiluj nas, Bože, porodite milosti Tvoju, upokojni duši, srce rabo Tvojim, Branka Ilije. Stane joj je žrtvosti ti sjajim svakom pregrešenju, voljnom že i nevoljnom, jako da Gospod Bog učim dušu. Milosti Božja carstva, stavljenja grijehov Hrista, carja Boga naši oprosim. Jako ti je svrspresenje, život i pokoj srce rabo Tvoji, Branka Ilije. I stane, Hriste Bože naši, Tebi slav presvetim blagim, život Tvojačim Tvojim duhovninje i Hriste do vijeki vjekov. Amin. Oblaženjem usmeni vječni pokoj podaš Gospodi srce rabo Tvoji, i nje pobjanu Hrista Tvojim vječnoj ljubavi. Pozdravljam vas deda Branko i baba Boja. Da se živi i zdravi mnogo ljeta i godina. Tak, baba, nije se baba radi. Baba, gledaj u njega. Kad me poprijeko gleda.
Ga, 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 ga. Ga, 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 ga. Ga, 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 ga. Ga, 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 ga. Ty, baba mora plać kroz kameru, pa. Ne, njemu s biciklice da se hoda. Sad ćemo biciklice da nađemo, pa će da šeta. Ne treba meni, baba. Ne. Dobro, hvala ti, nisi treba. Kako da ostane? Dosta, ej. Vidi ga.